Paruki visi yaning deba fongdok laduna wakan information sathakre senaba bio yamadi thodok thokpam da duty takaba police personnel sangi matakta akan vaccine lo bio haina taksilagi. Manipuri kasin koya sin batung naluna na thamnat ki pandam da dimitra mangani samna sathakada balam tu sevgi tharom ama seminitran berena koiraman kai kelda hudokre. Miyam gapa bagi matungina building bylaw ama semba mathok tare semdok laba state building bylaw ke final draft miyam da pangalagan haina mohon minister sang pemana pongdok ni. MPCC के जनरल सेक्रेटरी की थाउसी परिबा पुंग्यार असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक्स MLA विक्टर केसिंग दा AICC के सेक्रेटरी ओइन हाबलक पदा MPCC नतराम नौकरी अमसों लमदमस के सानोरेसिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट सिंगा सिंथानेंगा वेबा परफॉर्मेंस पंगम दबगी मरम किदो को मतम मोइ हाइना से मिनिस्टर नौतोनम बिरेना हाइ मैं मखरम जरिए दो नियमरी बस इम्पैक्ट न्यूज़ ने एक थोक सोम नाउजी पुंजा से फाव की मरे पाउसिंग याम दा पिजरी JSA against the brutal killing of Bogi Mayam Farooq Khan allies Pur Khan at terrorism awang laikai na sindra public meeting amari long bazar da fang thokre mifam aduna Bogi Mayam Farooq Khan mihata sena ba miyo sing capital punishment pi baloi na thodok da duty takhe police personnel sing thabak ti terminate tawgada bani haina demand torkli Nakalabramda ngasagi meeting aduna mob justice ki thodok asi muthanaba state government athubada policy yatpa thodok asi sena ba biyo sing mathakta ahak pasairak piba thodok adu yengdro like police personnel sing khutakta thabak ti terminate tawba loinana laikiraba sigi yongi miyo sing da Lagana mating pang bayaw na resolution sing lawkre hariba resolution sing wafam asika loinana victim family na wail phangdrabadi JSC na miyam galoi na makhal makha kaya khungsang sangsinba haina wareb lawkre ngasigi meeting adu mari leina JSC convener MA Jabarna phongdokhipada laikhitraba Bogi Mayam Farooq Khan allies Pur Khan mahima singning thina tamnaba masagi business sama tausaba aranba tawba miyoini maki matakta siriba maral singa seran ba badi yumpham yawdabani asumaran thidokdana terrorism awang laikai gi miyana Farooq Khan ba minung si laitana hatkhiba JSC na condemn tawi hari ngasigi public meeting adu na tongan luk kuni thogi mihut yawna yanaba miyamna sarwyake अकोई मयाम से न पुंछिल लगा सागई की मैताल असी बगुम मी खुजो खरना जाति दा ममाई खोल लिबा ममाई दा काली काल लिबा अदुगा लैरिबा मणिपुर प्रजा सिंह सिदा अकी तु जुंगो फावल लिबा से मकोई छि खल लगा फुक्तो खरगा मोबिलिजेशन से तौदन बे दमकता मफम मदु दा लैरिबा पुलिस फासनेन सिंह छि मपुंछि सुपि टार्मिनेट तहोन बे एजोलेस मंगोन दा हालिबा ख्वातु मतुंग अमोना तोबद थोकदर बे दमकता फांगसि तौबगी छि कैबिनेट डिसीजन लरगा पालिबा सरकार असिना दुगमा डिसीजन अमा लौबिरगा तुंगी मिरोलगी असिगुंबा थमोय सोबा थौदो से थोकदरबगी तांका गा थमोबदुने Nakalabaramda Farooq Khan Messi bu yaning da phongdok laduna anti drug joint committee kairang komidok amasung khabai soinasu sindra wakan infam ama komidok bazar da phangthokre wakan infam da maikai dona leriba miyam local organization apadi mahiro kya na saruk yaki loinana Farooq mihuatta senaba miyoyam di thodok thokuma da DT takhe police personnel singi matakta kan action lobby yo hain demand tawrakli wakan infam aduga mari lainana anti drug joint committee kairang komidok and khabai sogi general secretary and the Anwar Shan phongdok kibada mob justice ki thodok asi community kuting bang condemn tawpam to e masigi ngasigi family bo wakan infam asi communal gi irang sagana banate tamthiba bihar adubu yaning da utpani hairi Lairiba and Makuta Pariba police personnel singduna, Koi Matwai Chatpangai, Uba Hibese, Ekoi Masi Tamoi Sokna, anti drug joint committee, Natraga Parja, Pumbana, Manipur Labor Pumasi, Pende, Nasigi Portesasi, Koigi, Jad Bijat, Koiba, communalism, Oiba Mong, de Koi Pambanate, Sigriba Paruk Hibesigi, Nungaitaba, condolence, Piba Hibetone, Koinasi Pongo is the mob justice in Amara Moiraga, Ikoigi, communalism, Oiba, Pau Sandok Pigano, Adormasi, Namara Moiraga, Ikoigi, Sana Laipak Sidagi, mob justice saise aroi bro helasi masigi matung da ikoi parja punomak section thorong lokhip minersi gyan ta minersi hai meatin hat khaba MD Farooq Khan ga su mobile phangna bagi damak lainga na pisin khiba lainga ta pisin khiba memorandum lali batang tara taruk phau pi manung da thabak ton thok trapadi miamna
Sangkin Makon Kuning All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee Amakok Amadi Constituent Organizations in Sokat Lagani Haina Fongdokre, Lodena Kanloki Kenaba Tamdana, Lamdamasakimiam, Mass Candlelight Procession, Taunabasu, Apil Toki, Nasihata the Labor, Amokoki Office the Pantokiba Press Meet the organizations key, General Secretary MD SM Zalal Nahai, Taroism the Tokiba Labak Tibato, Aduda. Thadok adupu akan memong da yaning da fongdok pakaloi na thong adu mioi bigi mi lesat ki wang madani social media da kanglop masel da singsep thaga da wahi wata santok pi kanai so miam da apil tauki masida jati bijati gi oiba issue laite aikhoi amatoi na chatmin na si adu me anti social oiba du mami hat pagi thong dok tangkhat laga madu da maral leiba mi sing phaba yaroi aina amuka ihau hau ga dori bani haina honari basing ase yamna barbaric oiba lawless society amada tawgadaba adumba thongni haina koina lawdaba ngamde Manipur government na akoi mihat pasingdu da paliba section do chap manana palaga makoi mathakta sapsana thabak lokhatpio mesia ko ba yamna mathung huktaba leibak sidai sida leiraga haibung manungda leiba tin gumba adumba kanglup ama lamdam sida itat tatna he communal provocation gi wa itat tatna ngang base Mesia jen ki matang jira ben tawgadam ni Mesia Manipur ki lemai da thamba yaro ya base masi Manipur sarkar da koi masi afung ba demand hoina masi maga koi thamjage Laikhitraba MD Farooq Elias Furqan Ahmad ki misi asum khangdok naba judicial inquiry natraga magistrate inquiry mal tawnaba veteran politician Okram Joy na laika ke puning sing selakli Manipur Press Club ta pawmi singa unab da ex minister Okram Joy na mehad asiba kan mong condemn tawki maral lai ti khangdana mioi abu makut challe haiduna hat pahibasi logi mayok tani India ki mafam kharada sathaba chathadiba singba pamdaba thadok Manipur da yausilak pasi thinghok drabadi Manipur da sukano ki rang lak payai haiki thadok asida police investigation tawbana dia sumba puthok pagam loi lenga asina authority magi makhada judicial inquiry natraga magisterial inquiry tawdana thigat pi haiki nakalabaramda awang nopok state singda mangzil thaba analayang sangama soiriba regional Institute of Medical Sciences RIMS ki mapok komon ngarang waina pangto ke basi malam sade hariba hospital asi laikhita basi minister Alimuddin na haukiba kumza lesing masapan humbudra ni thoge me kuni thoge urep uyung tamduna lingkhat kibani adubu September 3 madde mapok komon ohellak pasi angat papoi maramanduna me kuni thoge mapok komon tawbana asumbo ohini haina ma angna makhata ki Siriba misi state da police ki investigation adi aroi Madam, the police involved Tomunina, Sapsana authority Karana ministerial inquiry, not a judicial inquiry. Sapsana judicial inquiry Matorga, Nintina, Masikango Pay, Maduna Traga, the Manipura Linchingi, Tuka Charaba, Barat Punamuka Nariva, Linchingi, Tabak, Manipura Lakani, Kanuki Nushina the Balakani, Eko Marakta, communal hatred, Amagamaga Nushina the Wafam Lakway, Siriba Misia state the Police investigation adi aroi. Madam, the police involved Tomunina, Sapsana authority Karana ministerial inquiry, not a judicial inquiry. Sapsana judicial inquiry Matorga. Minister and Berena Manipur ki kasin koya sin batungna Luna na thamdam ki pandam da nimitara mangani suma sataka taba lam tu sem ki taraba mangan si khauto kre loinana India ki khwaidi ki Luna ba city singi manung da Imphal amadi kaksang yorok na prime minister na Manipur laingak amadi mahutta thakat pa phongdorak le hairi Imphal Municipal Corporation amadi BJP Manipur Pradesh na sindra lam tu sem ki taraba dunga se ayo kwaraman kaithia la hudo ki lam tu sem bata se minister and Beren masabang yaw na mahaki cabinet minister saying party ki workers sing amadi IMC ki makhada leba workers sing na sarugya ki taraba dunga mani laina na se minister na paupi sing da phongdorak pata prime minister Narendra Modi na India pumba Luna na thamna ki pandam da paikat lakpa swasta hi sewa gi matnung sana lamtu sem ki tharamase Gandhi Jayanti numit October 2 phawba sathagani Imphal manung khaktana tana BJP mandal ki khuthang da party ki thomi singna khungang amadi lambi singda lamtu sengani harbe numit 15 gi oibil lamtu sem ki tharamase loisilba matung October 2 gi hawduna Gandhi Jayanti gi mari lainana sahi supa lamtu sem ki program paikat kani Langana paikaliba Lunan bagi mission nasi mai pak na bahona pada school government office sing yauna laikai club civil society organization sing na mating pang piu hana piltor kli loinana nagar panchayat na small town area sing Luna na thamna bahona pada men power ke awar pelai riba sing atu pada hab na ba langana thorang paikat lagani haina su phongdorakhi Not only city areas
even the street lady villagers singi karigi mayam se koi bisarak singi koi mandal singi kuthang loina mafam da koi cleanliness pangtokani India se yamna nana luna nana thamna ba haitare madugi damta mission hogani aduga 2nd October dagi amuk makha thana 150 birth anniversary ge mari laina koi sahi chupa magi cleanliness ki thabak si yauna mathang program kya chu pangthokani yam nungai ba paw amana Manipur da city ani all India gi oina most cleanliness city gi manung da city ani yaurok ta mahud department amadi Manipur gi government amadi miyam da luna na lebagi damakta appreciation letter masungarang prime minister masana iraga thabira lamtu sem ki tharam haudo padu ka mari leina Bharatiya Janata Party ki National General Secretary Ram Madhan na phongdor pada India pumbada ngasidi ki hodna Prime Minister Narendra Modi ki lising makha da lamtu sem ki tharam masi pangthokani Gandhi Jayanti ka mari leina na chathagadori pa lamtu sem ki tharam masi ka sarok aboina Manipur da su Chief Minister yauna party ki thakta lamtu sem ki tharam pangthokpani haina phongdoraki All over the country, our cadres will go onto the streets and work towards creating clean environment in all the cities. This campaign will go on for 2 weeks until the birth anniversary of Mahatma Gandhi ji on 2nd October. Today, as part of that cleanliness campaign, Honorable Chief Minister of Manipur, Shri Biren Singh ji, and all our party cadres have started some cleaning activity here, and this process will continue all over Manipur also. Nambol Municipal Council na susindra ngasi swastha hi sewa hodolotna Nambol kai chile koi rally sakhe Nambol Municipal Council ki office ta ki hokhiba concert aduda Nambol lu nana thamsi amona kai mafam sana thambiyo amdi toilet fazana sizina bi haina thaba play cards sing sizina ki Surasanpur district Mahiroi amadi miyam gi oiba khongsa na masatna swastha hi sewa gi thoram haudoki Mahiroi sawai henban saru yakiba campaign adu district adu ki tuipong da leiba forest gate tik horga yangtam lamka da leiba wifi holda loisindra me pham pangthoki Sandel district ki oina so Deputy Commissioner Sandel Krishna Kumar na ngasi DC headquarter complex da campaign ase haudoki NYK Sandel na sindana pangthoki ba thoram atu da DC Krishna Kumar na bike rally lamtha na haudoki Town Planning Department asina draft Manipur Municipality Building Bylaw 2018 amasung local area planning haiba team da Nomi oiba workshop amang si pangthokre Imphal City ki manung sana leriba building singi online building plan approval system gi software VFS Global da sinakre nakal marum da town planning department na semdok laba state building bylaw gi final draft ama miyam da phanghan gadori palace compound da city convention center da pangthokiba workshop aduga mari laina na mahut minister Sayang Kumar na phangthokiba da miyoi ba khunai asina sakalap galoni na ikoi ke koi pta leriba infrastructure sing yumlai kairi da ahom khaya ma lagli Manipur state ko ina su building bylaw mas miyam gi apa magi batungina sem sanama pandam da ngasik workshop ase pangthokpani haina minister Sayang Kumar na phangtokhi adagi tongan ba koi khusem goi ba koi amang ata artificial calamity adagi natural calamity tholakpa umang kokthokpa sing pa thugar pa maram moraga tholakpa aduna koina masina krai da tainara ke da koi mi laiba yum kan tainara pa tare aduna koi saga yum sing asigi building sigi dukan shop adagi hospital mayam sigi bailom gi makha da sadraga di koi mi be koi gi punsi da singrakpa oibani na adagi lo do koi siam ba do workshop ni adagi tongan ba ngasi workshop adu mari leina na sip town plan and git kumar na phongdokibda India government ki maike digi India pumgi oina city khuding ma ki online building plan approval system ama kumjal sini taramapan gi mars phawbada leina ba khanghan ba laikre India pumgi city kunmanga khanghat pada Imphal City su yaw haina VFS Global company da online approval gi software ama sana ba khanghan kre esersi go ba building by law ama laizari edubu sanabadi ngamdri anabu online building by law system asi laktri mamang da status gi building law asi sumthokpa ma tangai phadaba ma lakli local area planning ki makada Imphal City ka koi bida leriba building asi hena phaba matang suna ba maung da sandbox sanjin tawgi tangai phadaba ma sulei haina sip town planner asina phongdoki
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯂꯣꯁꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯆꯠꯅꯗꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯕꯥꯏꯂꯣ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯕꯥꯏꯂꯣꯁꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯂꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯁꯣꯍꯣꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯥꯎꯟ 15 ꯈꯪꯉꯛꯄꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯄꯔꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩꯗꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯑꯦꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯐꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ Itanagar ki Myanmar, Thailand, Cambodia, the Laos, the Nasakadaba, Asian Car Rally, Nasa Ayu Hotel Classic Grand, BJP National President Ram Madhav, MP Babananda, Minister Besos, and the MLA Sosindro Nalam Thakre, Namitra Nipani Sunasat Kadaba Rally, the Punami, contractor of the Saruyari, Masiman, the Manipur Mashatar Suyauri, Nasi Infal Lam Thakaka Rally, Nasinu Kilmoreda, Yorkpada, SP10 Opaloripa, Dr. S. Ibom Sana, Lusingba Palestine Amana, Harauteam, okay, Lenin Harauteam, Opi Toramadu, Lorba Matung, the Makata, but concert Kitaba Myanmar Manunda Sankare. Langana Ngami Matagum, Sumnaginimini, Matam Katamak Pirga ADC members in Kumalapa State Youth Center, Talaba, quarter to Gaiba Awamutak Yaning Day. So I'm from the Labor ADC Bawanda, unauthorized in the license of music as he talked in a command and park the lady of Krul Amazon, Demalong district. ADC Mihut Home Punatar was like Pampio Hide Langak Ayaba. I was several Pisin Cree. ADC na Tamkibo of Madu, Langasan Yabi, Kani Haiba, set Patazaba Marakta, Kangodana, Eviction Tokibasina, Mihut sing as game Manung sing as is like from Sapum Kangana Lily, Eviction Tokiba, the Mitaruni Sura, Pow the Langang, Toranga, the Lokataba Yaning Day. Atuba Matamda Langana Mi and Sangview Haina, 6 ADC Coordinators Committee member, Tankam Lofang Langaka Puning Sing Selakti. Gazi Sangapam the Labor ADC Gavan the Pangtok Papa missing Unabada Lofangna. Tribal Affairs and Hills Amade, Youth Affairs and Sports License Anina Matam Amada, Official Allotment Pinaduna, Sports Center as the ADC Singi Quarter Asi Matam Kayagama, the later Kibani, Langaki Kontang Sibianing the Fong Doctona Singi Mahiri Amade, Civil Organization of Wafam Katam Kibalakre, Makata Nalagana means Sangaktaba Lubasi, Lupsing as in a Langaki, Mayokta, Yo Horpomatam Nasumba, Gidamag, ADC members in the Sapsana, Sokotkani Haina, Mahana Makataki. Tauriba evicted honorable member Singhak Tanatana, whole autonomous district council member of Manipur, Yam Handana Khanba, Aduga, the insult Pivani and Ekoyam Loe, Moy evicted Tokiber, Numita Gingashi, Numitaru, Sure, Infan Manung the Yum label later, in a quarter the label never. Adu, quarter do the Gitan talk ready, much at home later, and it's China lady. Sarkana Karisu arrangement to be there. District council Bhavan Masishi, Hoji Equina lady, Basi, quarter Yam labor room Yam Lehaba, so many unauthorized occupants are there. Adubu Sarkana Moisingshi, vacate to Hanba, Natraga, evicto Bahaba process Amata to drink a ship over Adubu Togoni Habiti Tai. Unauthorized occupants sing occupy to Raga, Hujik sitting Oiriba, Honorable MGC Singna, Lay Pom Hang de Dona Somaina, Lamhang da Sasangumna Labishi, Yamuite. Tamil Autonomous District Council, the Councillor Kunga, Levi, and the Councillor Taramanga, led by BJP, the Power Senior Tavaki Mayokta, Tasik Taranipan, a Hinungite, Kunga, a Hinungai Power in Fal Zeriban, Lami Block at Taway on the district as the national projects in Tabak Tinjalag and Hanatamelo and Longmai districts. Citizens Welfare Forum, Nakan Wafam Tablagli, Manipur Press Club, the promising one of the forum Masigi Information Secretary Apollos Panmain Haikibada, Hausik Tamilong ADC Watawasi Council Tarakakta Laiba, Naga People's Front and Fiat the Power Sinabutaki Tokpani, Eramasida Manipur Langana being Sang Davana, Democracy Wan Toklay Henry, where live Masida, BJP Council Taramangana, no confidence, motion power Pukat Kibalai Krabani Adabu, District Asaki, Deputy Commissioner, Manifolet Tawataki, Suasi Lotion and Lavani, Madigi Matunda Langaka order Amada Salibo Sayas give me Kunmanga no confidence motion. Tawbas like create the book Pukalaliba, no confidence motion ado Manipur Langana, Muktas, Gitarahum the Nalan, Void the Hydro Labor live activity. Masinamanaga ADC Tamilong Yarmin, Namsin Ray Panmaiki, Matata Lereba, financial transaction topic getting the power Langana, Lokto privacy, around Makongtani, Langaka Kongtangsi, District Council Act 27. Article A Clause 3 Amasung 4 Kongaw Nabani Masig Malenga Kongtang Asig Mayok the National Highway 37 block at Toba Tamilong District Paikaleba National Projects in Tingba
थिंगने वारेब लौबनी मसिक मतकता डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऑफिस फाव थास की तरानी पाद के थिंगसेल लकनी हाइकी गवर्नमेंट मसामक ना तौजरो हैना तौबा मतुंगदा day before yesterday da null and void ni haina amuk thoe asi problem mayam se athuba manungda government na yengsillaga solve tawbidragadi national highway 37 national project of the district 48 hours ban tawni shut down tawni aduga indefinite shutdown of district council office Tamenglong headquarter da indefinite oina akoi with effect from 18 midnight of September 2018 akoi gi khongjang che adum changse lakani NSN IMM India Lenga and Marak Satari Framework Agreement, Manipur Kai kind of India Lenga and Singano Haina. Nico President Premset Oina, the Fondorly, M. Kilamsung Nico in a Puna Sintra Kaisapa Junction, the Labor Nico Office the Panto Papa Mipamada, Premset Makatana High, Framework Agreement in Manamorica, Manipur, Karakadra Hive me Piba, Lamdamasimi, am the lady, Asik Bapim, Masida, Hokibasai. Listing Anida, I'm Kilamsung Nico and Sintra Lamdabasita Kundari, Kalu, Kuting Magna Sarukiata, Manipur Kaibia, or have a Padam the Satkivari, Ka Tarakpoina, Salibatasi, Kunipanda, Taranipalak, Suba, Manipu integrity and solidarity, Pantolagani, Arabatomasi, Pantong, Nabakita Makta, Manipu integrity and solidarity, the observation committee, Hanamington committee was same the Hari. Ningsing Torum Amuk Uriba. 28 September 2018 da sinjagadoriba suguma Manipur integrity and solidarity day thorom asida laibiriba Manipur khunda minerba phuru khudingmak amadi iramdam asida laibiriba mipung khudimana saruk yabiu loinana thorom asi sinma langna bo hona jabada myang do ba angam mateng pangpiu haina organizing committee gi maikai dagi nolung ne kai kunabu chabaga loinana myamda haijari Okay, September 3 Imphal District Police na fare hariba laisram sanjay Sahi Kuntratrera Pokpa Lakitra El Manglem, like from Sokol Mankawa Hariba CRPF Amadi, Masik Lami Sang, Pialega Karim Mahina Mamata Mari Lane behind a loan of Tinkrava, Rebolson, the People's Front, RPF Assistant Secretary Publicity Bankim Natadro Pasero Lamada, Kangalagli. Bisnupur District की Additional SP Operation KSS Mani Harg में मकादा इंस्पेक्टर बेलुंथांग वाईफाई CDO OC Bisnupur District ना हविलदार शांति सिंह गलोइना बकांगबो अपना नंबोल लांगपोक अमसोंग कग्याई एरिया दा थी भूमि की तबस सथबदा RPF PL के एक्टिव मेंबर अनि फारे अनि अदु लैमखोंग सिंगमांग दगी मैत्रम लता देवी सही निफुमदोय अपोकपा लैखिरब नोरेन सिंह अमसोंग निंगथखोंग वार्ड नंबर 9 दगी खुंबोंग मयुम सर एलियास मनी थोइबा एलियास इबुंगो सही कॉन्ट्रैक्टर का पोक मनी सिंह कवि हैना Masak Kang Bangamkre, Mahak Hokiba, Sahi Listing Anigi, Augustada Fiele, the Zoin Totana Kongtanda, train Torokibani, Mahaki Army number 2960 ni, Makoi mobile phone, the SIM card, Pagapangamkre, Makoinga Sinumidang, Waram Pumari Makaram Tabato, the Fakalakibani, Makata Wang Pokumam, the legal action local Navita Mug, number police station, the Sinakri Hairi. Manipur Pradesh Congress Committee के MPCC की General Secretary की थौसु परिपपुंग Assembly Constituency के XML Victor Kaising दा All India Congress Committee AICC के Secretary ओइने खलक पदा नुंगाई बफोंगतो पगलोइने न महापु MPCC न तराम नोखरे महा मेघालय स्टेट की इंचार्ज ओइने थौपुन बथास की तरामानी ते AICC के प्रेसिडेंट राहुल गांधी ना तोंगा स्टेट मापन के सेक्रेटरी अपॉइंट तौबदी औरखिबनी बिटी रोता लेपा कांग्रेस भवन द पांगथोप तराम नोप की थरमत द CLP की लीडर सोरी बहारिंग से मिनिस्टर ओक्रम इबोविन हाई कांग्रेस मापांग कंखन बहोना बदा मणिपुर की सुख असौ पथोदांग लेबना AICC न मणिपुर बसक खंगबिदना विक्टर कैसिंग द मेघालय की इंचार्ज सोइन हाबलक पाहाय पसे लाइब फपनी हाइना फोंदोकी लोइना लाखतरब लोकसभा इलेक्शन द स्टेटस के MP की सीट अनिबा कांग्रेस न माइ पांगबा होनगनी हाइना फोंदोकी BJP गुम्मसिदी मतम की हाइब तारे मतम की हौगिबदा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जीना लुसिंग बिरंबा ताम अमा हौजिक लैरिबसिनी अदुना कोई पार्टी सिदी भारत की ओइनदी थानबा तिकनबा याररोइदोबा अदुगुम्बा ऑर्गेनाइजेशन अमनी की कांग्रेस पार्टी सी अमुक हेना मपांगन कंखल हननबा होटनबदा कोई नाउ श्री विक्टर कैसिंगना AICC की असोबा दायित्व अमा सुंसोई सोइदना लौबीरकनी हानसु दुम लौबीदना लैरिबनी अखोई मणिपुरदा अदिगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असे अदुगी मतिक मरु है हम स्ट्रेटेजिक ओइबा इंपोर्टेंस ओइबा जगानी
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯅꯦꯁꯟ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯛꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯀഗ്ꯅꯤꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯗ AICC-ꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ Imphal cycle lambi ki yumnam palauda hojik sagat pohri bathong asi hapta amai manungda nauna sadrakati lambi asi general strike tawgani haina peace and development coordination committee PDCC ki secretary general TS Hamjana phongtorokli waham asi lobasi ki thomi singa pawmi singa unaba amada nauna sagali bathong asi ki phibam yangsin basapta phongtorakhibani khongser adada Hamjana makatana hai sel lemlaba honabada tikadarna hanagi ari bathong sajin le haina maral siki fit kun sangba nifu pak saga ba anoba thonga si sabta ari ba thonga sigi polam ma ta yaw yaroi quality yaw na thonga si miyangi khallaga sabiu karigba hapta ama phawbi man da lenga ki mari leina basinga lup na talibo wafam thabak to otok ta taraga di lupasin lami thimi khonga si sangsina basiam sadana leire haiki हाना लेरमीबा थोंग सिगी मखोंग से असिदा एटेच तौसला खराम नपसलगा हैरगा हाने संतोइबा नाकलनि संतोइबा अनि सिगा माननबा साइ सेमजलिबा तौरिबा फिबा मसिना ताकपदि सुनम सासनदा मनुंग लौतुनरगा डिपार्टमेंट अमदि कॉन्ट्रैक्टर सिंग लौतुनरगा थबक तौरे हाबसिनी आइना हाइजनिबा अनु लेंगा गवर्नमेंट से कोइ हाजनिबदि सही हुमद्रा सुरबा थोंग सिगा नंगनो सारागिबा सिगा मपांगल करमनो मानगदुरिबनो हाबसिनी MSPDCL amadi MSPCL employees singi pitok tana leiriba July August amadi September tage toloba tu mantanda pitok pina bawani electricity employees union amari leina basingi pamhamda appeal torkli Sangin Nata Academy Ministry of Culture Government of India na Manipur ki adhikari mayum Radhaman Vidya Ustad Bismillah Khan Yuba Puruskar 2017 pidni kai kumna bolakre award asi adhikari mayum Radhaman Vidya Manipur dance da mahaki haithoi singthoi pa du khang bidni kai kumna botna award asi kosinnar khibani Sangin Nata Academy Ministry of Culture Government of India amadi Director of Arts and Culture Government of Meghalaya ni na sindana garang Shillong ki usoso tam auditorium na pangthok ki patharam amada award asi kosinnar khibani Matang sasta break malose ke break himatung da IEI Manipur State Center Government Polytechnic Campus tagel da yang khai mathorak soba engineers te pang thok ki paw mani Manipur som mani tongan tongan bi paw sing putna laksage impact news umi ang tadan lebiu Memang ko taram no sari bulletin siki makata pa paw meam da bijari state sida engineer sing da political influence sang mana baram oir ka mating phudong na thabak to ngam da bakum tawri haina Cabinet PT Minister Karam Syam na phongtorakli Institution of Engineers India Manipur State na sintana Bharat Ratna phangkraba Moksa Gandam Besasarayagi samang yakai nifan suba pokkomon galoinena digital transformation and youth industrial revolution haiba timda IEI Manipur State Center Government Polytechnic Campus tagel infal seminar hol pang tokiba yang kai mathorak so engineers dagi thoram da minister na makatan hai engineers singna masa masa ge sabsaba dai talai na thabak to matam oi hai ki thoramati ke sorok moina engineers ki profession da Bharatna phangkraba Moksa Gundam business ra yage patoda kai khumno bot pagalina laikat ki building sabado wero lambi thong sembado wero bridge da wero quality control tawdre thong te yum ning khai re lambi ngalar ga tawre kole na mayam ama ngangna kari gino koina quality control tawdri se kari gino na aine as a politician aine thengna ra experience ama ka ai mayam do share tawse ge tawuni ai kendra da lambi ul sem randi tawuni na naron mayam do support tawna na ba moina harau na na bhona ba kanda remix carpet tawbagi knowledge lai dawdra ai ga do bisal le support moi manga tara thabak shure engineering de hai aduna quality control to holon ado engineer sing na hai badu moi na tadre moi na thoba tawsalle last di engineer akui na hai bada tabi koi do na pressure tawre ado vote to le bani na vote to angnana bo hona ba kanda di engineer sing na khar adjustment tawra khar yengo na hai adjustment do tawra ba kanda di quality da handagi ba vote to somda adum adjustment tawre ba mada aduna quality si laktana ba ki chouba maram mama oi hai na paujo baduni building sabado Tenopal Battalion ke Kotaruk Suba Sam Rifles sa tongan bi ani ti lupa koti baga koti ani rongi self mo ga ba walls is yours tablet amasung lupa la kuntra mapan longi sana ki kona na fare draka kona na fare bi edo moni far 1 LD sokon khai sai kuntra tro ni aini ya da ba monda pusala ka sana ki
sana konan faram yo edo lilong harai bitigi anti Muhammadin sai humphumangani makhoi animak arang tongan tongan pungpham singda khuding thavi sack poster phabni hairi India ki sanareba logi mong se selama di matam yam na sangon mi sam miam da khudong sa da kaya mayong nari haina deputy minister wise joy kumana haikre wa phama singa se uripok to laiba sa court complex ta pak to ki bawal Manipur Bar Association gi humputare subam pokomon gi thoron da phong do khibani man makata na hai lamda bas da sel laitaba na maram orak asuma mi oi kayana case thengna ba ngam daba amade while satapa matam da matam sana loisin ba ngam dab ki wa ba mayong nari aduma pulam da masigi afaba khunai ama semda layer singna asoba thodang kaya Laudunadi Laki Haki. Public some higher, but then as the court case on particular case with the Madam Chahi, then Canada Bahanu about it, Madulore, Pishana, Shugumagi, these are the how people are talking about. Adu any kind of quick system said, Tazar to be pure labor, quick Hosiki labor, judicial judgment, justice delivery system said, Carmichael, Shengu, Carmichael, more attractive to the people and the available at the affordable level the poster whenever means and my Nasi Toramata da was minister Tongam Besos in High, Landamasi court singing just Massing Watman Langa Sakotora Taba Pakat Pada, Kodong Sataba Kaya, Mayam Nariam that, Landamasi the Taliban Mob Justice Wato Singasi Loisenaba, legal experts in the Tongan Tongan Farmsing the legal awareness Panto Pinas or Filtoki, Nasi Pantoni Toramata da Saru Yakamiam, like it about Landamasi kill singing photo the like cut papa minute ready to be left in Kai Kumnaba, okay. Institute of Matsalai, another office of Matsalai, Matam Masako Humsan, Fazena Mahupana, Heritage infrastructure, manpower, management selected their institution, always care with any action. I am really a kind of Waponi, High Court, the Zaz, Masim like the Cinemarum Gorga, equivalent of TSC, Tinuina, Water, is left of Cinemarum Gorgamasi, delayed of the Matam would say. Only not only accusers, but the blame the Sunati machine, but Tuna disposed of Miragati, of the Hena, I could give a Sargari, but Lamani Michael, the Chankila Matanda, Hena, Paparakani, Habi Matubina, with Tanjavani. In Faliski Tangapat Mafal, Herikago, Makon the Levium Ama, May Sakda, Yumi Mal Sankan, Mainatum Sakre, May Salabayumado, Lysam, Ador Koba, Mio Yamagini, Impact News, Natotop, Nagipanga Powder High, Nasiki Midang Puntarelom, Tarapamatamda, Mayedo gas cylinder, Horkibin Hari, May Sakwa to that cylinder, and Hippochypatiki, Hena Firiam Luki, May Kanabonabda, like I Hitaki, Z Suramani, Koba, Nupama, Sopatagi, Velas Compound Lab, Advanced Hospital of Hotli Hari, Tungda, Manipur Fire Service, Kitim Laktona. Mayedo Mutatki. Social Welfare Department lamjing makhata differently able sing masa khangdok nabaki kama ma herak par wan dalaiba umang laikol da pangthokre kama do sip medical officer tawala masung BJP herok mandalani napuna pusin dana pangthokbani kama do da PMR ortho psychiatrist ophthalmologist ENT clinical psychologist optometrist audiologist ki specialist singa different able person sing masa khangdoki Tawal District Wangsing the Institute of Rural Education IRE na Racing Professional Eats Toram True Education Hyper Hiramda Oza Putok Nagi Pandamda Sata Akiba Workshop Maselosin Cray Workshop Sitasi Tangtara Matoiki Institute as the Satan Lakibani Losin Biki Taramata Saru Yakiba training sing the appreciation certificate in Sukosinaki. Lamian ba hizam irawat ki ningsing tharong mari lainena asengba laifam len oriba khobru khubam digi haurga seraugi kha nungthong singnung hut phawba ifal torel iseng bagi thoram pangthokrai laiming amatana torel khudingda poloi bagi ut sayu haiba leitabana lainga na lokhiba khongthang adu lamdam asig inat lining bu basilangna bagi so political oiba khongthang
thangzilakpani haina lobga loina turel isengwagi thoram pangthokpani haina Socialist Students Union of Manipur SSU angi General Secretary L Bhusan na fongdorki ngasik thoram asi SSU anga wakal manaba civil society singmaroina MPP DU Pofam amadi SWA gi mating makhada yelho liglam kanbal na sindra pangthokibani thoram asi kamari leina Bhusan na Hoki balamian ba irawat ki mapok thoram singbu itak irang amadi vote phangna ba lalon ba oina satharab labasu ngasidi anaba kanglo na magaloini na miyam ga haktheng na pangthokna ba SSUM amdi lup asiga saminna ba lup singna hona dana lagri larik tamduna laigeda ba mahiroi singna iho khuding makta yausili haina ba su yaudaba nati khongthang asi khunai da lopham thokpa thodang sing mari leina ba singna masana khangna lorok tabna mahiroi lup singna khunai as ki iho singda tangai phatana saruk yarakani haike Har biram dam masida mamang haktak tigi koina udon lagle tongan ba mapalam gi sapu kayana datna humjillatuna leiriba inat amusung naning laison leiriba kanglon sing asibu muthanna ba amusum namthana ba tongan ba mapalam dagi humjillatpan usi kaya nasi pa wadum udon leiri mamang leram ba ngarangi miron hariba ngarangi miron na soram badagi ngasi gi koina akhogi ngasi gi miron asina khoigi awaba sing asi phangibani adubu masi khogi irani nate ngasi gi miron akhoina soiba taragadi madu ngasi gi miron da hingiba khoigi irani aduna leiriba chanabi ngarangi miron da yaki aduna hayengi miron ngasi miron du sadum yagani haina changchilakliba singma palang chanabi se khoi maptam chan thingho sangi Cabinet Lusingba Cabinet Thoksom Biragi Marputran Supam Pokemon Tharanga CBT Rotalaiba Irawat Bhavan Pangthokre Communist Party of India CPI Lusingba Singamadi Imaibel Kan Sorok Yadana Pangthokba Tharam Atuka Marina CPI Manipur State Council Secretary L Sotan Kumar na Impact News the founder of the Comrade Vida Cabinet ki ho amadi Manipur Kunaida Lomi Singh no Pising amadi Tungi Yombi or Mahiru Singh Yaifan of Hanbalaitana Honaram Kibal Singba Bani Mahagna Kolkata da Mahi Tamigada Zananeta Irawat Katangatana Masana Pamzana Kolkata CPI ki member oidana Mahiru Singh iho kayada Mangzil Thana Saruk Yakiba Misakni Hari Manipur bumfung phaba statehood phangna bhonabada comrade biragi khwaidagi chauraba mahaki role matik chana lek adugo loina khoi loan Nepal suba schedule chalana bhonabada adugo loina Manipur university lingna bagi damakta aduga makhan kaya gi struggle kaya maru ena mahaki punsina adugo kaithengi imaiben singi ahan balitana thengnakiba chauro mahaki itihas ki tangka kaya lei Manipur kaithen ase ngasi phawbada kallaga thambangam kibase masi aduma comrade biragi mahaki chaurba khudolamani Naminini samasata kadaba the eventual annual academic session of Manipur Historical Society ngasi Education Minister Taksom Ratishan hodokre Dana Manjari University amadi GP Women's College ani napun sen ki session aduda athoiba pithalani waral pirodna Ratishamna aiko gilanda masi sahi lising kaya gi pawari leirabasu anogam narola thijin humjin babadi record thamba watpana mang Thaduna Satpa Ngamdabani Haina Fondoki, Asim academic session as Nakunaya Sibahong Purakpada Sobatodang Logani Haina Fondoki. Nasakitaramada, the proceedings volume of the Manipur Historical Society 2017 Amasung souvenir release Tobugalina, retired history professor Yumna Mahendra Su facilitate Toki. When we talk about independence, right now we are talking only about geographical, physical independence. More important than physical independence, geographical independence is economic independence. Seen quite an important economic independence are we discussing? Unless we are economically independent, nothing is going to happen. Physical, geographical independence focus on more economic activities focus on independent when world economy is capture independent leading state, leading country Lamdamasiki the PUB singing Matata Satari Batata Watokaya with Tingana Honabada so Tatan by Young Women Help Organization and Mapuro Bakaina Krabasinda Tengbang Pibi Tarama Ngasi Manipur State Film Development Society hold a Pantokre Taramasida Saru Yakiba Ketriga Assembly Consultancy and Napam Industry in Hakibata Manipur the PUB sing the Satari Bamior Minesi Tingnaba Kaknaba Torang Ama Paikat Pabatamore, Nupi Kayana Mungilate, Light Menkana Bohana Batima, Poroipaki beyond Mine Kamangam, the Batiki Aran Lambi, the Kongarana, Bivasakamo Hele, Asikopima City Toctuna, Makoibu, Mating, Pangbi Matok Tai, one of the same minister Berena Lusing Balangas and Nupi Sing San Milon, Fakana Toram Kayagi, Kanaba, Lodana, Namasite, Lokrabi, Lehelero Si Hike.
निसागी मतंग तौर कानी मवा मपुरब कायनरगा अनी अगांग मांगजलप मचाचिंग सेम गमजलक्तब नुपीना मागी हिंगनबदम चलो कान फतब वकलोम मैम उरप क्या लेरी अफब वकलोम उब क्या लेरी है मैमसे मसी कन गमनबदमतनी अखोई अनौब सरकार युम युम चतना अगम मतें पांगदना युम लेजदब अदगी साब गमजदब मिंग चनब गमजदब लाइक तम गमजदब मैम अखोई होनाजरी है कनोसीद अपील तौजरी India की ममिंग लेरेबा ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर की शोरूम स्टूडियो पेपर फ्राई ngasi इम्फाल की संगांग एयरपोर्ट डिप्टी स्पीकर के रॉबिंद्र हांगदोक्रे शोरूम असे इंडिया की मफम अतोपदा हांगलबसो नॉर्थ ईस्ट की ओइनरी अहानबो स्टोर नि पाउमी सिंगदा वांगालंदना डिप्टी स्पीकर रॉबिंद्रना असिंग स्टोर असिना नहा सिंगबु थबक पी बहन लगनी लोइन लंदम असकी क्राफ्टमैन सिंगबसु मखोई कोथोकदो इंडिया पुंगबदा यौना स्टूडियो पेपर फ्राई ना कोदोंग साबा पीरगनी हाइना फोंगदोखे the best opportunity for the customer who want more variety see hai tarasi aduga for the employee generation UNESCO Club Manipur na thasi ki kolomdoi ti October kun mari phauba tha masubna United Nations Day 2018 ki thoram pangthok kadori UNESCO Club Manipur yauna lamdam asiki tongan manlup tai na sinna peace and development through education haiba theme the United Nations Day ki thoram asiki pangthokani ina masiki matangda Manipur Press Club ta paumi sing unab the UNESCO Club Manipur ki Joint Secretary Dr. Thoksom Chandramani na phongdora pada thoram asiki manungsana tongan ba activity paga pangthokani maroina regional history ne dona mang ki ba yana leiraba lol sing yokana ba madi mang kharaba lol sing hingat hanna bohonagani loina na maiti me classical holy book ni hariba Maiti singi classical holy book ni hariba sakok tiren ki batang da kanani nagani haina phongdoraki Manipuri haiba loan se United Nations ki UNESCO ki list number chamaga nifuda vulnerable haibadi mang tangningai ore haidana leire Manipur ki laimai degi Manipuri loan amasung apikpa loan sing asi kanse haiba taragadi aikona observation asi tha chupna rom tawgani hojik phawbada leiriba puyasing asi hojik chaneriba mayeksina kunga teresina paba yadaba oibanina lehoriba mayeksinga tusu promote preserve protect to baibama yauri sangsina sitharakpa Professor Subhakrishna Memorial Icon of the Year 2018 se Managing Director Salai Holding Private Limited Narimul Samarjita koi piragani Kodi TV ningthau khong miyam ki thabak thoram kaya pangthok na bagi tabak masa IBM trust haukiba August kun mari da sem khre wa hom ase major kota leba Manipur Press Club pangthok press meet pada trust ase ge general secretary agom de pasana na phongdor kibeni mana makha taraduna trust asina naha sing lyric laiso gi film amadi hauna launch phagan han baga loina na koi big film phagan han bata hena mieng sanglagani haina su phongdoki Kangla manung da handak lenga kasina nauna hokdok kiba light and sound so da Manipur Minister ka mari leina polam kaya hafta na miyan da numit khudi ki uhanna ba khanna gani haina se Minister en berena haikre ahom singa si nungthil kangla da kangla fort port da sindna thaba madi nga masa thadok ki thoram da haiki bani mana makata na kangla gi nungpok tham get atu matam da hangdok lakani loina kangla gi aseng ma masak asi lenga kasina ngak na ba hen ba thabak kaya so paikhala gani haiki Manipur ki miyam da amadi maroin hogro iba ngangsin na horo sin khangun biyam tu da aduna sigi lain sound show se bi daily basis da khonu na bi tourism gi wora ga soma gi wora ga sugi kangla food board ki kangla manung do wei ni na ma du gi prior approval to ma authority ki aya ba ma long se ya maroi ba du ni da kangla food board ki gi sidai da atop kano khara la ko gi handlum gi dukan hange khotte manung ko agriculture gu mai na traditional adu gum tu ya shira ya ro shira da haiba atai adu ga nahan nongkok thong hang bagi koi thong ama sa bagi du already koi decision lo khre hoji madu gi du gi smart city gi manung da yaw ro gele Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited and Ministry of Tribal Affairs ki santhang makada mini adi mahotsav haiba mela am Manipur complex tang anadi hautokre lale basate mar konmani phau pasa takadar be mela asida Manipur ki tongan tawan district ki tribal ngak ki oiba polam potpham kun pham na tongan kang kaya ki polam sing miam da phanghale Kangpopi District Rashtriya Bhoshan Mark
National Nutrition Month ka mari lenina Food Melakam Health Camp pangthokre Food Melakam Health Camp adu Southern Hills Autonomous District Council Kangpopi na District Administration Kangpopi kusamdana Brigadier Thomas Crow na pangthokibani mela adu da mafamadu ki sak insang hai manamasing na sing bakaya utki Hojai sana bagi pauda status ki sanore sing international sports event singda singthani oira performance pangam dabati ngamdapki maram tidokpa khangdokpa matamoy haina se minister nonthon berena phongdokhrai wa famasi ngasi singmenong dalai ba hotel classic grande da department of youth affairs and sports center kon mathoi raksoba kamnamuel camps amati tarani panso asian camps medal fangkiba amati saru yaruba sanoroi amati team official sing op taramda phongdokhibani se minister hai laiba sports powers house ni hariba state asigi sanore ke international sports events in the Myanmar, Kalamba Simena do the Utpangam Luktri, film Asida State Sports ki Oriba infrastructure, talent, and the incentive people that career survey or Haiba, Amuk Nahun the young Simba Matamoy Haki. State government give a kid Sanoris, Singapore token about Hydra, Sing Tania or Simen, Utpangam Kraba, Singda, Tabak Piba, Lunena, incentive people on a maximum level, Honori Highness Minister and Namakataki. Nakalabaram dato per state sing the Tabak Todan, Lady Basanoris in the state as the Halakpa, Pamnapadi, Langas and Saba Mating Pangdona, Taram Oakley Hiki. Equigi, football, hockey, sepak takraw, boxing, wushu, one by one yengba review to the reset to the Karigi why we are not achieving what we expected. Karigi win a medal, low the just brothers, hockey, why Haryana is getting more medals and they are dominating in the sports in India. Why? I could me what brand? I could the talent what brand? Infrastructure what brand? Incentive what brand? I think we're doing well. Tara mangarak suba is India Bodybuilding Championship 2018 gi under 70 kg category da sanagi metal phangraba sanaroi wangke mahesh of kitram pangthokrai banbai ai salai holdings private limited ki masa loisanga mori basalai body sculpture gi sanaroi mahesh na bihar ki patna da thas ki nipan amadi mapan da sathakiba championship atuda manipuri bahut sindra lemsani oriba medal si lorakhibani status ki mingchat purakhiba sanaroi mahesh po salai holdings ki maike gi mangasi seloina lupal sing yang khayam di memento pi tan kai khumna amadi puning tokot pot kibani Tirada laiba salagi conference hall pangto ke thoram atuda company sigi vice chairman nareng wambesor jena company sigi makhada salai kripsa women football club amadi salai body sculpture link khatuna apaba makal ki sanora ka puthona ba awang thakta khonari haina phondoki Kontra Super Senior Men's and Women's Star Level Archery Championship Gazi Loisin Kray Gazi Kumalapa Sports Complex Sanaki Championship Asigi Men's Indian Round Team Event ARR Asigi Zokoto Demo says Johnson P Hero Bamati CS Hirasan team na gold medal low keep na Women's Indian Round Team Event na Waisigi Fi Sonia as Nirmala L Tom Tingan BM Sung as Jennifer ki team na gold medal low bangoki Sataki Archery Championship Asigi Men's Record Team Event ARAC na and Subhasandra K Sanatoy S T Shen Amadi and Chitaranjan ki team na gold medal lobangam kibakalo na Men's Compound Team Event USC and Bikram RK Frio Brata NC Lamngan ba masung Pradeep ki team na gold medal loki makumatang takrab sanora singda bana matum kaya kodol tamki Manipur Archery Association ni makada pangto ki ba senior men's and women's archery championship sida Manipur ki tongan tang fam sing ki lakpa unit taratar ki lakpa sanora sing na sarugya ki Neroka FC Manipur amadi North East United FC ani nangasi komalapa men stadium na maru mapang oibigi football match sama sana kray salib sahi asida bangko kataba Indian Super League team am oiba North East United FC so Indian League ta saru ya katoriba Neroka FC Manipur ani na makoi oiba match sing sana tringai mangoy na team ani sina fa mari ama thamna bagaloy na ngasi yumnam ngasi yamathawa yaw na sana ke maru mapang oibigi football match asigi ahan ba half ki kuntarok suba minute Neroka FC Manipur di oiba Australian Sataroi Arian Glenn Williams na
सन खिबा मतंगारा पांजल तनेरोका FC Manipur na North East United FC bu panjal ama singa da mai tiba PK मैच की तरामंगा कुंत्रा तेरम से निफमंगा सुबह मिनट सिंह नेरोका FC मणिपुर के सानरोय सेबास्टियन थांगवान सांग आर्यन ग्लेन विलियम समदी एम असोना फुटबॉल मसान नगी सनकांगलोन तुगाइना सानरुबगिदमक सेंटर रेफरी ना येलो कार्ड अमम फिकी ngasi मैच की हौदोपगी थरमदा यास डिपार्टमेंट की डायरेक्टर आर्मस्ट्रांग पामे इंटरनेशनल फुटबॉल सानरोय जोन मंगलियान थांग लालिनजेन लेंगजेल अमसुंग W टॉम मखलना नेरोका FC मणिपुर प्रेसिडेंट TS अरुण कुमार ना सरुक याकी अरब दबलेतिन से हेलायन समन मियामदा थमजरी परब की मिसी बु यारिंग फोंदोक वाकन फमसिंग सतखरे सेना बमियोय अमदी थदोक थोकफम द ड्यूटी ताख पुलिस पर्सनल संग मतकता अखन एक्शन लौबी हाइना तक्सल लगोय मणिपुरी का सिंकोया सिन बतुंग उ लूना ना थमना के पांदा निमित तरा मानी सुम सता का बलम तु सेम के तरममा सेमिनिसरन पेरेना क्वारमन का चला होगो रे yang ya pamang batumin building by law masema matok tare sendok ga state building by law ke final draft yang ada pangalan hena mau insya sang kuwana bong dok hai MPCC के जनरल सेक्रेटरी की थोक्सु परिबा पुंग्यार असम कंसल्टेंसी के XML विक्टर काइसिंग द AICC के सेक्रेटरी ओइन हवना पद MPCC ना तराम नोखरे अमसोंग नमदमस के सानरोइसिंग इंटरनेशनल इवेंट स्पोर्ट्स इवेंट सिंग द सिंग थानिंगाई ओइबा परफॉर्मेंस पंगमदबगी मरम हिदोक मत मोइ हाइना सेमिनार बेरेना हाइ